Ikut tegas kalau luka. Dia aga, lo kabalo kumagur ma motro, pawalu pamangi pamitin sa din ko motro. Ikut si cabul ko tak si paki motor din kemindrin ko dia. Misa mo yung motor iya to kunna. Bawiseng, ne ya wasa motro ko mato, payambe mo. Hah, di mana tu dapat ada. Pam ambil aku ya almarhum nih. Kalau tau dia lihat almarhum. Paki nih. Cakap tu Cupin renga kawi nambo nai pak. Cakap tu. Motro. Leso no, pak upa diri masih kumatu, nih yarti kak madoraka. Leso nih. Au padir bawa nambo nai, padahal lenga kulo leso. Tak keleng kena di motro masiri kak. Apalagi matabo penonton. Hindi na may madoraka to, masih kata motor. Mengemana ke sepadu ah? Rumah ya ba, luas gini pak diri. Iko ba, asigo ko anak nung padiri, mo sa ngamangi, burongin ko to. Oh iya, salah mana na? Kau dia nggak boleh puji kau di boleh, kumu pandri kamatu terbani racung, cica meni bawang. Wah, makadongo ka ba, lebih dengan aku di olah mati ni Iko. Pokat berapa yang mata tanas so, sengadi garam galo lecek baru Pokoknya cerana lo kulit cek iruleng. Nah dia pegagal lisa na boleh, dia pegagal marina, dia pegagal kederana, dia pegagal televisina. Kosong mo pa. Wah, aku yang lemak na. Lo kena main lo ki sentral ma belanca. Mak, dia mulai leceki bola baru sengadi. Apalagi dua ngesu bawa tu mulu pas dia mana ngiro. Dia mulai mustahil. Mana kau dia dulu lay. Kau dia play dulu lay, dia leceki bawah nih, pesan di kosong. Dia ruleng. Iko si padua, ya tu kebawang timumu. Iwala ada lestima bicara. Pembaru nanti motor terus mantara lo sentral. Oke mi, lo kena main. Ngapa ceka? Berapa tu tengah? Pembaru nanti tu. Jolor ruleng. Pak ceka mak. Bang, pada petunang ram di motor Wah, pesan di dolo malalu. Sabrang dina, kalau lama ke dolo. Tak kopi abang muselai. Iya mak. Apa ni tak suruh Pak Lolo helak itu. Dia menusuk berarti kan makin petugas diolo. Ada apa kabar Ustang? Awak pergi-pergi. Bunda lo teromu, Pak pelanggar piku tu. Maning kisah musi gande dua bawang. Ma dia memputon-atunan aja musi gande telu siseng. Si mampu pelari-pelari bawah. Pada melanggar gitu sana. Pasti gande telu ki. Ih, mana daco-daco tu ya lompat guru tentang undang-undang. Nakonye di kampung dia tu gagal tu rana. Bah, lo kakati Palabos sudah tua mata koi. Iti kami makuwi situngan na lolok ka la kamasi. Hello, kilo kemeli sa isa bola. Palo na leceki bola baru nama aku. Sengaji. Weh, dodong mana puditi ko mafikri. Neng kepola mama kokoi. Ala ba HP mo download ti baba market. Temangki mo sele bolay. Nantaraka ko latu di bolamu. Kung kelompesang. Ba, pura ki biasa mapak ketu. Ne masuli tak kena na. Na biasa to ki mapas dia latu. Netannya baba market mo download. Ne baba market dijamin dan terpercaya. Pas wapemu, upagur ko cara download na. Yan ya mure. Biasa baba market. Abalancin ako na moto aglo mali ang kamanang. Para contoh ni direke mesin cuci. Woi, sempu pa. Iye bis batil pisi aga lo to kumaliwi. Angkat to. Pokoknya digana sesa. Buah, belum apa tuh? Cocok nih Rulang, apa satu anu tele, di tele boko bulai. Yung ma, patakal mapasama to Iyo, tajan nih. Terus ta, siapa tahu kaca ke daerah ketung. Matantung ka mure. Pak ko nya de. Doi ba bang edung? Are mure kurmana ni wali. Jeme man mo sila bola ba aja. Pak mata tutung ke barang baji Buah, gelo Rulang, di sini ada. Iyo, liwagan lo lah. Mesin putu apa be? Kemar tele ini. Mana sa? Apalagi tele, kemana ni motif nih? Mak bunga-bunga loko polose. Terus tang, pasang atau saya ingat ke tu. Ambo nai, mancung-mancung beram gelo-gelo dita. Piloks putih cek di ketudu, kongka. Pilos tapa nih, nama putih-putih dita. Kagak ingat di balu kero. Ketiga pernah di balu ker. Angka piloks putih lah petang. Timu mau pilos. Ini. Wah, sepumu aku. Wah, ada ujung-ujung mau rana cuma tuh.
Wah, mamarulan nih bos, singgol don. Belum, jambok naik. Di keraba, di sopo-sopo aja, matole-tole. Nah, curi tadi kepala tukang. Apa? Sekarang kan? Pemersi rum ke kepala tukangnya. Paman. Tapana na anay. Beteta maperi-peri lo papur jamangi de. Alena maperi-peri to miso to lena. Bolo na. Memang, ya Allah, udah mau pakui. Ba, semua pestangan kamu. Kuliruleng, cabluk koil wala de kutuna. Wah, Baba Logistik, WhatsApp audio. umpu. Baba Logistik, WhatsApp audio. Halo? Oh iya, ya Ruleng. Oh iya di bawah logistik. Iya. Lo kan di bawah Monro, desa Selewange. Tak terabahan itu, dia salah kak. Ruleng Cristiano Carlota. Oh iya, yang kado lo boleh tak Jeki? Iya. Iya, waalaikumsalam. Hai, puji mati ke. Makanya orang kotoy, tiwi lisa boleh. Macam ngati ke tu. Yang itu barangnya. Tapi Bu, angka mana nih pasal letup oleh Baba Market? Angka keramik, kulkas, mesin cuci, sofa, siwa televisi. Iya, Di. Terima kasih banyak, Di. Mari Bu, tanda tangan kaki. Abe, Pak. Kasih banyak Bu, Di. Iya, sama-sama, Pak. Baba Marke, Iya Pak. kira-kira aku mau pesanga kolam renang 35 meter kali 25 meter persegi. Mulai mau mantra ke kak? Mari kita nasi sepagimpang itu pas apa? Ya aku yang malam-malam mak. Wadik kiwang terak aku bajai. Aku ikut tambah nih. Nemu tak kopi minum apa selesai to? Rupai mari calai. Tony, apa anda bebe? Pelin bambu ni Anita, singa-singa ni. Sanden macam jalan cerita ni. Mulai tak teri-teri toko. Iya, akan pokok ha. Tanda nampak mi televisi. Ma, arong, ketua. Perlu sumbangan kapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pemegang lombek di itu bola amru lagi. Wah. Evan Nolisa. Iya dong, Baba Market nih bos. Download dong. Magang sa di murid. Nah, dia cinggu pidaku itu Baba Market. Becina deh. Nulen ko mau pura atuli lima sapa kerara. Rampi dia bisa te kalau meli. Yung berus ta. Ang paliwagat ng tarakat ki. Doon ni manipusanyi ng kanila tuyasoy. Oh iya mure. Dia tu tuidi. Magang ya. Sementara mat tole ka upusang yang idahlia kulkas 2 pintu. Dia pun putol aku. Kamu nilupo barang. Mah keganti. Deh, tuh tiko. Makin ya. Dia apa pesangkan? Silo tu kapaputimun niyo. Di jajilong keberangin di kampusan. Labelis. Jadi bagus terus ta. Badi setengah di kalau kamu beli barang. Tinggal lu buka bawa aplikasi Baba Market. Ambil walau mak. Tinggal dipesen nanti terakhir siki. Oh iya mure. Tapi tak masih dulu maki bufal lah. Dinikmati sih dulu waselin baru-baru. Tanya apa lagi tuh? Sebesar dulu.
dari bahan bangunan hingga furniture semua ada di Baba Market. Jadi jangan lupa download aplikasinya untuk belanja lebih mudah.